who can send me say so far prepare the message no ko preach e pa jo so fu su ni pa o ma say dey hu ni say mo na mo ye kon dabi aso for ye hu fin sin ni pa bia because aya na ye tai wonder say so fu kra no u ko preach na Sunday na wadware ahye hu nyina hye watade ye nyina wie na o yere kase odo simiso a o message e different sir me na ka kire o call into the spiritual realm me na ka kire o message kura ye different no ma fan ta o dey at say message na normal tie me kase se wasema o kan se ye de asofo ye konkon e na me kire o sa asofo kura na ye hu finsi ni pa bia I just off mama o the tata I will say more cover Edeva Attention TV eso ene nye de brew no e twadem e yesronko ye ne e mani na president wa Ghana memo ha se ne wiasa fane ni na ana e bebo nkomo onim se Easter ye di Easter che ana Easter iso ye ni so toto ana enam be de na ememe yi obetimi ene mayi yesi ma wo bibia fe ni libido emema so wo bibia fe ni feelings na feelings se na be ko la ukoye sofo di akra de na etisen Sunday anokwa wo so luko preach na award no ho aba na o hili hake backside na front side wo gu no ho spray o twetwe ne se na num send ne na ye okay ebe ye den na wo ko preach ana den na wo be ya baby ayemba elo no so no wa dwumbe ye fine na chese ukojina puppet no so enye hallelujah na chese message a o prepare ni na no a fruitum adwane ye na na president na na ebe hwehwe komo eye D4 Eric Akosi Antwi na na ye de aprebo abepie mu e wo fashion freak e wo anya school junction aine so sha emu ye kama everything is okay Tariano so eda form is very affordable na me fast that kese so enkoma university said that ne da so masnema me di dwumede bia e de ebrel e wa Attention TV so me pa cho university na ye de no oye we di kan ye Easter bre wa ye aine and they say then I what if ya wo ye den Bosha na wo share university so we dey one ebeba no one farm ba mpacho ye twen enye church offering na ye je first and second offering no I just say next week Sunday and that's Wednesday and Friday na dey beba da bi time bia utimi dey ba ye beje fair no 05483029850 05483029885 meeting ene Akosia Sparkles na me ka wo say Attention TV is all social media platform Twitter Facebook YouTube and part of YouTube ko obe subscribe you comment, like and share. Facebook you follow, comment, like and share. Twitter you retweet for us, you also like for us. Attention TV we inspire you mama yen try ho yeba your name now president D4 Eric Akosi Antwi ebebo nkomo I will say me that so when you bread e dey try me try me hosema pe e dey ebaye ene sema me di kan ye dey come twetwe no e yesoronko enu tie dey aprabo e be piem so baby e yesoronko e ye fashion freak an ono an dressing am dey tie so anka so say ene Akosia Sparkles is sparkling ya enu tie na ya afo wani e kire mu e wa anya school junction no ba owo kwan no ne kwan na ne di ehwani mo ba obo fashion freak e wo ho sometime atare bia wo pebia no obenya bi e wo e honomo and then you say asofo e ma tuchuru pa na wope aya na wope won ma o manimu nhara anya fra na wope fresh ladies ana se me man ma so for no so na ya na side check no won weni je fun ko say side check no wo bo modern bia say asofo mpanifo ne wona wo sika no wope bi de nya na chese body enhancement na wan na confuse say dempo kra no ye koto asofo so wa prepare ni message Easter ye hu say nzo toto na nzo ya to na sof maame now so for me came so for prepare the message Saturday evening so the come church members ahomate Sunday anopa that's of my be ya ahomhye eya wo ye den o di film e ma so be a friend in libido ye be say my president say where the yidi no ho aba na ye ni 4 legs say make 4 legs out here ye ni 4 legs e be den ana ya tena say yenko na ye Eric D4 Eric Akosi Antwi enko twetwe komo D4 ma wakwa aba mejo so nje say bibia ye boko sawo so e say where the ukowa wa no aba hu musu ba wo ene onchia oh mami chia mati for mami chia ohima papa be queen na mami chia buchi for nyina na
Mami chia papa odi fo na Church of Pentecost. Okay. Mami chia me kuru mu nyene. Esa manka si mi po wo nyene. Abusua ene na na nyina mi chia mo. Na mi chia mo nso de ya. Na ayi shira ne odwo ne fa ho die. Ene yesere mo se oba be bodwai. Onyame ma nkwatenten. Be wi so mi chia ma soro ma nyina God's Revelation Ministry. Ami chia obi bia na memo I cool because ahode ne ahofama omode time chi ne mudu e ba de sika fam e ba se me de omo kwafu makoye adwuma ni nyina amoboa e je se wo so ahwemani ama we ni my romantic season wo de tretetet nyame na oboa me because enye se me ni ready anka ma chewo ayo ho adwuma sharp kra Difo na yanko en se wa bi sasem ai se meka na manka ho ane beka obi anka yeah se me ya man nyina president okay kosia wa bi sasem na obi na tunyo se senia weda na ye ai senia weda na ye no odo nya mi sa o so we tumi kakrai intino weda ne de one of the best se na ma obi adwenwe abafon wo se who can simbi se sofo prepare no message no ko preach na sofo ba jo sofo su ni pa o ma say de hu ni se mo na mo ye kronkron da be asofo kura ye hu finsin ayi ni pa bia because aya na ye tai wonder say sofo kura na sofo kura no who ko preach na Sunday na wadware ahye hu nyina hye watade ye nyina wie na o yere kase odo simiso a o message eye different sa me na ka kire o call into the spiritual realm me na ka kire o message kura eye different na wa fan ta o dey at message na normal tie me me kase se wasema o kan se ye di asofo ye konkon e na me kire o sa asofo kura na ye hu finsin ni pa bia ante sof mama o de tata asofo ye ho ye desin bibia sof mama o de tata na ma ye switch pressure sof mama o de tata me say Sunday no power Sunday oh why not all the time me di oh okay all the mama metum say me ere anya me girlfriend so that say it is all the tata me a ade a ye wo de the tata wo enye aduana obedi no enye na obedi a so aye sofo no pa na ko dabi sa wa Ghana for ne ewiase a mutem nyina nipa bia wadwe se asofo de ye abofo mama Castle Sparkle onyankopon soma abofo firi soro o ka je ne sesa omo message se mo fan ko masa asefo no mo ni sa mmere we so omo ba no mo hu ma ebi to ye nkuma ebi to ya bode omo wie no omo ne ma na wo esepe omo ho ansan ko heavy bi na so mo kasa asiso omo kasa asiso emanti nti my precious nti me what time bia me you said I care for woman, I cherish woman, I respect woman, I love woman, and I value woman. These 5 keys are the mama. Until I'm here, man, in our present. It is a baby, I will share me. So we are so for now, could pretty. Now, say, we hear say, Mura, see me, who so mammy and so could pretty. And your bonny, oh, you crap out, Unyari. No, okay, sorry, sir. No, what's such a water? It gives you a boosty energy higher. A boosty energy, very powerful and very higher. What do you say? So we didn't ya and can yanko pump forward into her. In today, Tina, Obaka say, be a mere quando with your home conquer. Yes, I will go so for be our Sabia. Hey, as of mammy fono. Say, Moko, no Moko page to Mohona, I want pay. Give it to them. Ah, Emma, open the Jerusalem gate and let the king pass through. Jerusalem gate and let the king pass through. Yeah. Men found men fan grow because I could remember now a crusade, Pentecost for crusade be. Na so for madam for pa. And all call. And na so say o hia say obey no hu adwuma. And a papa di Saturday 1 week akalize o me we no so or fasting or a fasting mu de diem. And obey say papa me hia ye me hu adwuma ma me so to talk. I want them. Sada no. Papa ye miracles upon miracles. Sentrenia wo ye no.
o maybe mo apo se da bi sade asi na meka ade asi na meka ma de ebi ma yo mo ho kron me de sofo ya ho krife me mpe o we ya ho krife mani nyo me nyi wo zongo ni mama mo bi na me nyini ye esama ga sibi po so meti na meti zongo watch us here it is so ye krife na paso so nyame ampacho ko ye roman father embe ya enne kura roman father for the ebi wo sie omo twifa ho nkonye mo ma no say I will come and pay you visit time to time ade ne ye dan ko bia beko so that say ko bi kina that say ai wo don timishan babo asase bozi enti ade bi wo ho a na say ye wo yere nko a na say ohia na say wo ko prichi kura me pacho jababu nuto bibi tuwe agozu ya mama ka sem chiro se sia me wo hoyi nyame asem no atimi mu enye babu ne kitame no enti wo de babu to ho na de oba me yere to ho amefa me yere a deep revelation no kura na me ka chiro se onyame asa o se twira kunkunu wo mu a mo ya maso dan onyame no timi mu ane onte physical dabi so that say enti asem no adua me mu awie enti adua me mu awie no ne aka no se me de ya atwuma enti sa wo de me yira besi wono matam bible me yire sore ko na nso to ahon ho na me fanko tie bible say Proverbs chapter 30 verse 19 say abo okode ne kwan ye wiem ekode aye de kopui ne kwan ye poso so what I say ena abo owo ne kwan ye abotan so enti akoso susu pase o sa brantie kwan da ababa ho eda ababa ho wasi numna buda munsuo Proverbs no 5 not wasi numna buda munsuo toni do muntin tan didi wana wiwam o kan so Solomon eno so wasi na anadwemu nyina me paso amon tan kan yo tie mem paso sa asofo ye nyaatwo amon tan kan asofo prepare sa message no omon pe tabi oda ye be ware de no ete o ka Bible say ni wenyo ye pa fa hon kame unku be 20 years da obi ba wara say ko bi za quotation so this quotation dey o kabodum ya cover on ya rap ho ya package na ri esi wo sana so fo ni chain pafo betunu kom ada so fo ni feelings okay oni atinka esa so fo kra ye na kire kwan ya fa so a edam mpaso agro ye betima kire ma na ye fe na because e bebele ni what I say me say me was style fucking sir styles what church members no oh me dem timi kire omo styles wo se opabia o da bi metima ma obi a do betima ko wini bat ba won ware so what I say aine ya was style wonim say oba kra no enu kwan say woni be ma kodam pemu a wo ba no se wona awro dros woni se nye oba ma na wo so wro